Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na mom YouTube kanalu Tomba. Bacite prije početka jedan lajkić, subscribeajte se, šerajte video i naravno ostavite neki komentar šta mislite o ovom što ću mi sad snimati, a to je reakcija, to jest komentiranje ili ne znam kako bi to nazvao, mene i mog kolege Sebe na pjesmu od Flappyja, diss track na Baku Praseta, tako da pa možemo se baciti na biznis, to jest na video. Ostavite lajkić, zapratite me na Instagramu ljudi, Tomba98, zapratite me obavezno i u komentarima napišite šta vi mislite o toj situaciji Bake Praseta, zašto su mu ugašeni kanali i šta mislite o ovom diss tracku Flappyja, Lepija, kako se već zove, nemam pojma. Uglavnom, diss track koji je snimio je nakon što su Baki Prasetu ugašeni kanali i to sad ovi neki dan, kad je izbacio pjesmu Metnem, da mi ne metnete vi, onda moram metniti ja. Čekao je da ga ugase, da snimi, to jest izbaci diss track, da mu Baka Prase ne bi uzvratio neki udarac, vjerovatno susro. Sisica, bacimo se na biz, ajmo. Šta bi uradio sad da te ja pravarim s Pinkijem? Smorio bi se, šta bi uradio? Smorio bi se. Jel bi pravio Pinkija? What the fuck? Pa ja ne mogu. Dam jedan savjet da ti dam, džabe pare kad si sam, prave ljude nemaš sad, nisi tata nego sram, imaš ribu ja to znam, imaš sponzu ja to znam, otiće ti jedan dan, iskreno je malo blan, poštovanje ne postoji. A brate, šta ovaj priča? Imaš ti nešto za reći, bro? Pa šta da kažem, ovo je brate neki Peško, ovo je neki pederkan. Ne znam, brate, ima glas bolji da nema glas, ali s neke strane ga podržavam zato što je diss track. Ja mrzim Baku Praseta. A dam te jebo, ti si, baš smo različiti, ono, totalno. Ja, brate, Baka Prase, šta je, kući se sa svima što ima. I to je Pa to. ne, nek se A dobro, kući. Sam je kad stekao može. to, brate, sam je to stekao. Istina, brate, ali ne previše toliko. Ali ovaj ga- Mogo je glas malo dati glasa više, ne samo da priča, nego da glasa malo. Ovaj, Flappy, Da, Flappy, Znate. lijepi, kako se zove već, da. kaki će on dat glas, Bog te, radimo samo autotune, Bog te. Ha, tak se čuje, da. I sad je našo snimi diss track, vrijeđa Baku, a Baki ugasili kanale. Šta nije ranije to napravio? Prpa, Pa, prpica. nije stigao, bio, šta ja znam, stisao se. To je vaša veza fatalna, baš je dobar Čekaj, uopće nemam respekta da ga gledam u 4K rezolucije, evo, 1080p max može dobiti. taj vaš odnos, glavna tema Anja Bla, vara ribe, deko stigne kad smo sav kod varanja, mala rozog napada, Baka Prase ima love, ima kompleks pa se bode, Moncler nosi Moncler, Louis V torbe, zove, mala zove, treba Ček, stani. Znači, rime ima, to sve stoji. A vidi mu facu, brate. On je hladan, skroz hladan, brate, znači nema reakciju na nikakvu riječ. On ko da je mrtav pjeva. Repa, to jest. Kao. Ja ne znam šta bi ja rekao za ovo. Ja ne znam ni zašto ovo gledam, ni zašto ovo snimam, brate. Ovo je... Joj, što je ovo? Ovo je, recitira, šta radi? ja Samo ne otvara kontam. usta dok hoda negdje ili šta? Ima 59.000 pretplatnika na YouTubeu i u 7 sati je dobio 5.000 pregleda. A, bože dragi, bolje da nije. Tekst je sam pisao, brate. Je ti Sam je, tekst. Da. dobro, tekst ima rime, ima neke logike, Ma, vezivanje, brate. bla, 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 ali on mora dati više energije u spot. Šta je ovo, mrtav čovjek? Daj dalje. A ovaj diss track mu traje minutu 27. Pa, toliko je sve riječi skupio. Sada. Pa dobro je. imam više gore, Aidor, Aventador, Lambo Aventador, Belingradom vozimo ne rentamo. O,
ovdje malo bakicu podjebo kao za rentanje kola je. Pa gledaj, ček- baka ima... A zašto nije pokazao šta on vozi? Ne Šta znam, nije sad on... Belingradom ispravim. vozimo, ne rentamo. Šta voziš? Romobil? a njemu se više isplati hodat. Ubio sam otroku atentador, bivšu i dalje voliš, nisi prestao. Aventador, Lambo Aventador, Belingradom vozimo, ne rentamo. Ubio sam otroku atentador, bivšu i dalje. Ali bit mi se sviđa. Bit je dobar, sve to, ne razumijem ovo Aventator, šta, Lamborghini. Voliš, A nisi Lamborghini. prestao. Prvo je rekao da ga se renta, onda ga se ne renta, ne konta. A te tip je glup, gdje je još malo? Santima imam više gore, a i dole. 10 centi ima više gore, a i dole. Ajde, Aventador, Lambo Aventador, Lambo Aventador. Belingradom vozimo, ne rentamo. Ubio sam otroku atentador, bivšu i dalje voliš, nisi prestao. Kao baka voli... Ne kontam ovo, prvo kaže rentam, onda kaže ne rentam, brate. Neka se odluči, šta je ovo, brate? Braće. Iso, Miki. A ovaj neki šaban. Šaban kao ja, što sad hoće na baki dobiti preglede, kontaš? Pa dobro, brate, nema veze. Ništa kontam. Ali ja volim gledat baku prasta. Jebote baka prase, mrzim ga. Puh. Dobro, aj dalje. Stavit ću ti onaj Ali dobro pip. je. Dobro. Moram neku cenzuru staviti, evo te dobit ću ban. Nemam ja ništa, ko baka prasa to završiš, ja. Da. Da, obriši. Aj, pustit ću ovog šabana sad do kraja, jer ne da mi ga se slušati. Aventador, Belingradom vozimo, ne rentamo. Ubio sam A bit otroku vozi. atentador, bivšu i dalje voliš, nisi prestao. A gledaj šabana, gledaj mu ruku. Nosi mobitel, brate, u ruci. Ne zna tekst pjesme, čito je tekst. Haha, moguće. Gledaj, Mo- brate, no. Vidi mobitel. Odavde izlazi i čito je tekst cijelo vrijeme, zato izgleda ko šaban. Da. Znači, Brate, što se tiče moje ocjene, za tekst, ok, 7 od 10. Beat, 7 od 10. Za spot, brate, 2 od 10. Šta je ovo? Ne, nikakve, ništa, ne. Brate, beat 10 od 10, ja kažem. A sve ostalo je ovaka nula, ovaka. Eto, tak je cijelo vrijeme bio i samo je to radio i to je to. Ventador. Pa evo moja tacna ova. Prvo ga ima pa ga nema, ne, prvo ga renta pa ga ne renta. Vidi ne kontam. vidi kakvu tacnu imam, brate. Tu sam rezao slanine i kobasice, sad sam to jeo. I iskreno sere mi se od ovog lepija. Eto, Flappy, završio si svoj, ne znam, bolje da Brate, nisi. ne sviđa mi se ni malo. Onda klikneš na ovu pjesmu, gledaj sada. Slušaj ovo. Da, A, jebote, je. jebala te Baka baka. prasi. Šta ti kažem, brate? Ovo je doktor YouTube-a. To je kreten YouTube, a ne jer Pa, doktor. dobro, to je tvoje mišljenje, ali iskreno, čovjek je digao balkansku scenu gore. Na koji način? Na koji način? Zato što je najviše balkanskih ljudi doveo na YouTube. Najviše djece, najviše starijih, najviše svega. Najviše pregleda, najviše sati gledanja, najviše pretplatnika, sve najviše. Zašto? Zato što je kralj YouTube-a, brate. Nije, brate, kralj YouTube-a, nego kad imaš pare, onda možeš raditi sve što hoćeš. Pa je imao prije pare? Pa nije, ali onda igra League of Legends. Ovo tu sad se razbacivanje i gluposti, ja imam Pa, ovo, ja ali imam ono, vi nemate ništa. Od nečeg je morao krenuti, brate, da bi došao do toga šta ima sad. A to je isto. Koji ja. Malo prije sam pio vodu, ošao kupio si pivo, sad pijem pivo. Kak bi kupio pivo da nisam zaradio plaću? Istina. A jebi Djeco, ga. nemojte piti pivo.
Nemojte. Živjeli. Ali, brate, slušaj ovu pjesmu. Jači sam nego Batman, korak ispred internetne, svaki dan su nove tenke, Rambo je žuta, šarene tenke. A? Dobro je to. Dobro A zvuči. Ne, dobro zvuči, brate. U 24 sata imao 1.300.000 pregleda. A spot je isto Pa. top. Nije spot, Da, nego pa, on čita, brate, tekst. Šta? pa logično da kad je Relja pisao to. Nije to pisao Ja bi isto Relja. bio. To je kako pisao nije? Baka Prase. Baka Prase Nije- je tekst. Nije Relja producent. Relja je producent, on je samo snimao to u Reljinom studiju, brate. Pa kažem za spot. A spot je Debug radio. Pa to, mislim to. Ali opet. Ne, brate, ne mogu se uopće usporediti ove dvije pjesme. Vidi, brate, ja sam ovo uploadao, Batmana, njegovu pjesmu na svoj YouTube kanal, ima 33.000 pregleda. A to si ti upload. Da, to sam uploadao. 33.000 Aha. pregleda u jednom danu. A ovaj brat klepi, lepi, Šta ne bi znam, uradio sada da te 7 sati 5.000 pregleda. Baki. Čekaj, šta je napisao onaj nešto kod kuće nešto. Pa? Di? Puštati od kuće, sreće nemam kuću. Šta? Ovaj dis bi mogao puštati kod kuće, sreća pa nemam kuću. Lajkajte mu komentar. Ja, prekratka je pjesma, to je 100%. Flepi vozi Aventador koji renta, Baka vozi koji ne renta. Pa to je to što se te prvo ga renta pa ga ne renta, ne konta. Kaže ovaj brat, iskreno mora u trending pjesma ići. Šta će to u trendingu, dan te jebo? Kaže, ovaj, dobra pjesma za slušati u invalidskim kolicima, sva sreća pa ih nemam. Ovo je najbolji komentar do sad. Ja, brate. A ovo njemu dala 3,5 minuta, napiše o čemu. Ovaj brat najrealniji komentar napisao, svi ga prozivaju kad ga ugas. A jebi ga, to je istina. Nema veze, Baka Prase. Ne, uči, no. ne da mi Šta? se uopće Šta? pričati o ovome. Ne, To je to. To je to. To je to, brate, ovaj mora ići u šerpu za lonac. Ili s loncem, nešto. Vratit će Dobro. se Baka jači nego ikad. Da.